I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas nastavljamo sa našim preživljavanjem, ali ne na baš našem starom preživljavanju. Malo drugačije. Dok sam bio rudario i tako, bila je pala noć, pa je bilo kripera, skeletona, zombija kod mene, a imao sam tamo metalno odijelo. I dok sam htio da uđem u kuću, bum, creeperi su bili eksplodirali, uništili su mi od kokošinjca i od krava. I moju najdražu farmu, ali više to ništa nije isto, sad je sve drugačije. Imam sad veću farmu, dok sam bio putovao tamo vamo, našao sam lijepe stvari tako i počeo sam sad bolje rudariti nego prije. Sad gdje mi je ona rupa? Evo je. Sad mi je dole to sve. I kad već idem dole, da vidim svoje klope i stvar za rudarenje. Puno sam našao ruda i to mi se jako sviđa. Da vidim. Ovo. Evo ih patikice. Ajde patikice. Ajde. Patikice ćemo sad malčice izostaviti jer mi pokrivaju ekran. A ja ne želim odjednom da prekinem za epizodu. Uzet ću moj kofer ako ne bude glavno. I našao sam 2 dijamanta. Dok sam kopao istrošio sam dosta krampova. Evo sad će se vidjeti. Gdje je sunce? Ovo, što mi je ovo? Samo malo ljudi. Evo sunce. Malo mi bilo zapakovalo, ali eto riješeno. I ajde sad da se spustimo dole. Ajde, brži malo. Ovdje sam postavio vodak, budemo trebali da padnemo, a eto. Našao sam dosta metala. Našao sam negdje zlata, zaboravio sam gdje. Evo zlato. Nisam htio sve da rude iskopavam. Da sam i vas da sačekam da malo pogledate kako se nalaze rude. Znači da neki su bolji nalaženje ruda, ja ovako rudarim ponekad. Nekad idem ravno, nekad ovako i eto. Koliko sam ja metala. Sad vam čak nije ni bitan metal, ali ja ga sakupljam za svaki slučaj. Ugalj imamo dosta, evo ga. Sad ima više metala nego prije. I ovdje su mi se počeli spawnat zombi i tako, ali sa njima nisam imao problem jer ih je bilo lakše ubiti. Nego one koje sam imao u prošlim epizodama. Ali što je najgore, više je malih zombija bilo nego velikih. Mali zombije jest lako ubiti, ali imaju jači udarac nego veliki zombiji. Jel to za sad? Zaboravio sam TNT. Ja sa TNT-em ovdje rudaru, da ne zaze neko pan sa pikeksom. Već samo TNT uzmem dok sam bio
ubio creepera, eto. I još nisam vam ništa pokazao. Dok sam popravo imao sam crnog grba da uzmijem. I evo što je još. Napravio sam jedan veliki most. Samo je ravan tako, ali vidite li onu kuću? Evo sad ću vam pokazati. Tamo je naš novi laboratorij. Dok sam išao u Nether, išao sam ja više neću u Nether jer sam ga pokvario. Jer Nether mi je dosadio i previše su naubijali. Ja da ubijem magmu, ja udarim pigmena i onda me milion pigmena ubije. I neke stvari su mi ostale u Netheru. To je jako bitno. Eto ih, nećemo više nikad. To ne trebam, to ne trebam. Ne trebam. Ne trebam ovi koži, da vam kažem. Evo ga. Tako. Sad koliko je sati? Ma idem još samo malo sa TNT-em raznijeti to. Ajde dole. Evo vidimo sebe. Eto nam. Postali smo rudari. Što ja točem? Upa. Čak ovo ću vam povrijedit. Nisam konta, mislio sam da će me ono zaštititi oklop, ali zaboravio sam da nemam cijeli oklop. Ajde da brzo uzmemo onaj oklop. Naš. Koji ništa ne vrijedi. Bolje da ima na oklop. Gdje mi dođe pikeks? Nisu tu sve stvari. Izgubio sam TNT. Šta sam još? TNT, onaj. Možda je ovdje negdje letio, ko zna. Znači ljudi, izgubili smo upaljač i TNT dok smo se malčice igrali. Zato se nemojte nikad igrati sa TNT-em. I zaboravio sam hranu. Nemojte vidjeti. Kod kuće sad imam dosta. Evo sad će i noć. Ne znam kako mi se oklop nije uništio. Ajde, sad ćemo preležati noć. Da vam kažem. Ja. Ok ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, stavite like, pišite u komentarima koji želite još da igram igre. Biće još neke, rekao sam vam da će biti Topblox, ali zbog Topbloxa i završio sam onom mojom starom epizodom. Ovo je nova. Pa eto ljudi, ako želite stavite subscriber i mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!